ngasi amwaina puzar ise akhoi Yodha 2.0 akhoi Tata Motors ki ko sigi Yodha se review tok jarake sigi se upgraded version ni ko hana gi model du gi ko aduna kai features yawi ke kano wa hapsa lei adugo mai ki price kamai to wa adagi EMI na kamai to ba am dai loi hajarake adu video se loi ho yeng biramo adu aina jik lei jere se AK Farms ni ko sigi se malom ni lei se AK Farms am puje ko sigi mayam akhoi gi sigi se akhoi gi kano ko akhoi picnic kumba akhoi gi event kumba akhoi luhong kumba kai gi to winning ba lei ga su adu madu gi AK Farms mo khoi AK Farm Infal la nama Instagram page lai ne ko mo khoi da dum adai da changa book adum to bi yani contact number ke kilo no yaw ne ko yam nungai bane sigi AK Farm je private farm ni ko aduga khoina night stay to bi aduga day khoi gi nomagi khoina ping la su dum ya ga ne ko aduni azik AK Farm da khoina azik lai jeri se adu sigi gari se review to jara Sigi Tata Motors ki Yodha 2.0 se sisna upgraded version ne ko upgraded version se adum hek yengo matam da dum uba phangani ko koi mamang da yamna chauna chrome gi grill ga smaina mamang hapchal eiba adigi magi sigi grill gi design hapchal eiba mayam se ko aduna sigi mayam se loina ba ano ba ne aduga yamna major difference hanagi model duga difference kamai to geda sigi mama gi keno se ko sigi bumper se metal loina la eba nak namu ko sigi sound je ti metal ni ko adu metal sida mu yamna thoughtful loina mu sare sina kamai to ge metal sigi se part ahum thong na la eba ko aduna si screw loi lok thok kanda part se amam loi lok thok ya duine ba aduna sigi sina kan re sina kai no ha ga sigi si commercial gari ni na heavy usage ne tor ko doini na sa gi koina som side se kai gumba koina thegin gosan ma de kop ki kop la ga di si side try si dang dum replace to ya duine ba hadi si na koina cost to hola ko matam da loina ba replace to du share ba side ma se dum dangi koina replace to ya re ba ko hana la ko di hana gi model du di si se pull full fiber ne la ko ne ba aduna side kitang shokum matam da pull up point sin duine ba hana ki di side kai re side dum chilani side kai re side chilani the part je hom thong na adum sin ba ya duine ba ko aduma leire aduga sigi grill ki design se si sunga sa gi khoi honeycomb ki design mi type ta ma yamna study oine yamna hard oiba kehta re yamna keno tok flimsy oi de ko si yamna hard oi ga yamna keno tok na sai ko quality leina sai sigi hape honeycomb ki design adu sigi design se sida su dum makha da su grill je sumaina dum yaure e ko aduni le se aduga reflector sang na yaure ko mamang da ko sina dum dang da khoina fazana dum reflect torani halogen gi headlight ni sigi se headlight ti dum ka shu changes ke jam laite turn indicator sida dum integrated lo sale ko halogen ni yaure se aduga reflector ni sida yaure ko sida C shape ke ma yaure se si anoba add-on ni ko hanagi model yaw do bani sigi se aduga sida khoi gi silver color gi continuous oina smina element ma chale sigi se fog light ki provision pyramid ni ko sigi se provision je pyramid ni se fog light ma option badum yani half na ju phani sigi se kai no de sigi gari commercial gari ni akoina nudang thobu khotpa de keno la digi akoi gi manipur de lechin jam thabam oibni na ko fog light samna dakar oi kani ko aduna hapchan ba ma mathau tai engine gi batak dong lak jage ko engine sigi engine se akoi gi 2.2 di engine ne go sigi se aduga magi power hatare power figure se 100 bhp oibko aduga magi torque sina 250 Newton meter ne ba torque wang isi kai no hadi ngasai gi akoina kadare low speed ta so dum high gear da dum thobu ya do ne ba ko hadi ngasai gi 2 ton capacity da lak bunina sai gi yamna lumak pa gari ne ko ko gi Newton meter ko gi 250 lai se ko torque to wang isi si se dum yamna phari ne ba ko aduna gari sigi kasagi mileage haitare mileage se moina claim to da around 14 to 15 liters kumba kilometer per liter kumba chatkene ko mileage aduga magi fuel tank se 45 liter gi fuel tank ne sida yauri se
side profile am ngai pe ding mina siko side profile sida akoi gi hanagi aina hanagi hajer ai je kai no ding sai gi sigi sina upgraded version ne ko aduna hanagi model daga changes kha lak pa myam do distinguish tawna nam ne ko ai hajer je no hanagi model daga sai gi sigi turn signal gi sida koina black ki element nam yaw black color gi khoi gi plastic element nam yaw sigi hana yaw do ne ko adu sida le smaina si hapchal le kitang sporty o hele hai tare ko next da koi sigi Yodha 2.0 sida magi stickering sa apsare aduga magi sida koi foot peg ka sigi foot peg si metal ne ko sigi se aduna yamna quality leina yamna strong oiba metal koi foot peg si phajana ha pe ko sida aduga magi grip oina na buni sida koi na hola ga tori myam si ko similar le next da magi add on anova features anova da sagi sida koi sigi body sigi guard ma ha pa si ko sigi ha pi je koi na sagi yamna thoughtful in happiness sigi sigi ira line ekta pa happen te bako sigi se ama uses ama hire ga dinga sagi kai gumba khoina live ka thi dana gari ga thongjal lakpa khochlak ba leidana ko gari ma sa ga ga sichal lakpa lakpa sigi se makha da chang dana ne sigi na guard oi duine bako aduma leire next time mok sigi se adum khoina kakat ki badum yadu ni sida ko kakat ba ji sigi siam kana weighty kan ri to record ta ga sidu tang ne la dum ka dum yadu ni sida similar le aduga tire ki size ki profile se hajer ke 215/75 aduga 16 inch ne ko Apollo ki tire ni sida hapi se aduga ko ye mud flap ko koi sera mud flap Tata ki bajing yo mud flap se sti yore aduga magi suspension se ai hajer ke suspension se maning da ko ye lift mapan ne yore se mamang da lift toruk yore ko sigi se aduna ngasai ge ko suspension se upgrade ore se kai no har ka di ngasai gi sigi gari se 2 ton capacity ne ko 2000 kg ge capacity load ne se yore se mamang gi da gi handa ki sina yamna hele aduga plus ngasai gi magi segment da sina 2 ton sina khwai gi maximum load oi dune sigi Tata gi handa gi 2.0 sina ko aduna si 2 ton capacity ni yore se side hook mayam yore ko sigi hook sina ngasai gi khoi gi load hapok ma tam da khoi gi khoina thori ga ki ga magi si sina tongna ne ko support ni sti yaw du se back side to mu lak che ko back side se side mayam ni hanan u video je sigi maka gi yellow go white to riba sang ba khoi gi ama yore se ko sigi se bull bar ko bull se hana gi mamang gi model yaw do ne da hana ki da hapchal ai ni ko sigi je kai me de ko protection ni ak ni ko hadi sagi thomjala ko khosala ko to makha jang da na gi adu gi ak ne yore se reflector sang no yore se de ko si se do khoina maning gi gari ni headlight kapsala ko mo to si se ira line na du ni dang thorok ko ko safety features ni Yodha 2.0 gi magi koi stickering hapchare Tata gi badging sti yojare hook mayam sida yori ko aduga anova features amasu magi safety features amasu hajar ke sida yori ba keno mayam se sensor akni ko sensor je han yorom da ne da han yori ni ko maning ge koi gi maning halako matan parking sensor oi yare si mem se ko adu sensor mari ni sida hapsa leise aduna Yodha se kamai to ge da hana adi private gari de koi gi commercial gari to koi civilian gi gari de koi gi gari se koi na gear change to matan da koi gi sound ma thoi da ko hadi koi indicator ma thole da ko maning ge reverse ka laka da commercial gari de yong na da ne adu si gi se sensor yor ko ni na hore na reverse ki habit yang ka da ujara ke bodu matang da mo demo mo ujara ke ko se da koi gi plus kano gi rubber gi guard ka ha pe ko si gi se ti gi na da ma khoi chi ju dum protection oi de ni aduga magi kano se body ja pe lok thoi yeng se ko adu ngasai gi si gi rubber do si gi se ko spine si thadara ko da metal takna da ne ko si da lai se magi si guard amoin lai ni adu si gi size se 6 feet ni sa gi se sigi size 6 feet ni aduga sigi sang sina 8.7 feet ne ko aduga capacity de ngasai se 2 ton gi capacity lai se ko interior mu tu yeng ni se ko ma'am interior se adum yam kana changes ti kesu lakte aduga magi major change sara ka ding sa gi interior da AC yore ko sigi gari se adi commercial gari da ko gi Tata gi da smaina AC yore ko haise yam upgrade ni ko kai no ni sa gi summer da ka ge yam na wala adi ka smaina pickup ka gari ka thobu AC ga yaw da driver da adagi manung da toriba yam na wana chale hai tare ka lamsang ga chapok aduna AC si yawra ga di yam na relax be yam na comfortable oina adum thorani ko gari se aduni hojik lei se aduga magi fire extinguisher ma dum yawjer magi keno makha si da ko gi
co passenger gi seat makha da dum fire extinguisher yaujare aduga magi atopa kano sidi ko adi interior sidi yam kana changes ti kesu lakti ko adu happy sum ying si all black interior ni lai se ko gi sina driver gi seat to ko ko yam adjustable yam kana di kesu oide adu adjustable khadi oi ko aduga magi maning da ko gi window hape ko window sina dum ko gi maning da cabin gi load me am ke loina ko yeng ba ya do ni aduga steering sima steering sima dum ko gi basic steering ko sida ko gi control ke game to yaude commercial ga ina do iPad ai manung da sang jara ke ko sigi foot peg sida smile net piro steering ni smile para ga su yare ko aduga torga smile to iPad dum chak biro ko aduga gear se akogi mangani ko reverse ta maga aduga sagi dashboard ki da hape ucharak dashboard se akogi hazard light system mai da hape ko aduga AC ki vents da yore aduga functional AC ni andu ki AC lo yore ko aduga AC ki magi keno me andu silo lere ko control me andu silere aduga sida akogi provision am yore mi sida akogi music player ke hape yare aduga akogi sida akogi glove box ta ki yore ko sida ando akogi important document gumba any koina hapsala masal pa solo jala madum chakki yare safety features wena masak ta jo macha am yore ko akogi storage macha am yore AC gi soma kan du yore sum du yore aduga akogi sigi stick sina somna kan hina wiper gi ko adagi right side ki sina akogi kanogi headlight on off lere ko aduga magi sida features ano wa ma su ko ngasagi ki je ko na on toro ga su ngasagi instrument cluster sida la to myori ko sigi auto condition la kan features ano myori ko battery se kat toro tham bai tare ko sigi sina hang wa ko na battery da ko de ka tare battery gi ka da lasting mo ko pa adu masu ko re adu ko mo ga ma nuai ba na ngasagi sigi se ko na polo 3 gumba ko gi yen ngo putok pujin to ko da kitang manam lak ko pa ma to idro sidi commercial gari ni ko aduna AC sima yauraga di ngasagi loina ba khoi thong thong na loina chinga ka ngasagi AC je on to mutan manung da ke mo bula aroi ko aduma leire adu AC hana yaw do mawangi model da di thong thong na loina hang to ga ke ko na yen mo ke mo pu mam pu mo tan da manam chino mam do sida di adu gi to leire ko adu yam no ai am comfortable loina manam ma chin da vida adu ga humanga so da vida AC ga thara ga dan no ai na dum thaw ya du ni ba aduma leire adu ga instrument cluster se ko gi analog digital ni ko sida leire se analog digital ma da digital gi display macam yaure adu sida fuel indicator yaure temperature yaujare clock yaujare adu trip A B yaure ko adu total kilometer yaure ko adu set ka mode ka game agi sida button macam sa yauri adu analog ki da meter da ko yauri se left side sida na ko gi speedometer yaure ko 180 km/h bo yare adu ga right side sida na ka tare ko gi rpm reader ne bu ko 7000 rpm bo lere sigi se adu maga lere adu ga somna kan gi side da button home yauri bu ko steering ji yang makha da button home je ko gi khwai gi left ki sina ko gi headlight ki adjustment ne bu ko 1 2 3 bo 0 1 2 3 lere adu ga ko gi mode ani yauri bu ko eco mode sida na ko gi sa gi gari gi thau bu matam na ko gi thau cha da na ba ke yamna economy da thau ya na nam ne adu ga ama sina ko gi ka da ko gi mode chi kitang ka da power leina kitang thau ya na ba gi button ne bu si lei se adu ga atoba akogi makada sida kanogi 5 volt ki USB charger ma yauri ta mobile ke ki charge to bi yare aduni silai se akogi seat belt ka lo yawi ko cabin light lo yawi ko adu akogi manungi ORVM silai re ko aduga side ke akogi door da akogi bottle holder ma yaure aduga kan passenger akogi driver side lom da di mu yaw driver ko aduni lai se manungi se pra all black interior ni adum basic ni yang kana features ke suri yaw de adu magi major upgrade ha bu sagi AC yaw ko se si sine bu ko aduga sigi features sida sagi gari se AC yaw ko ni na warmer su yaw ko si gari se warmer yaw is na ka sagi akogi ayukta ayung ta ko ina chatpa matam da magi focus ala pa alachin thar ko matam da foggy o shala ko me am da du gi do warmer o yaw ni na adu gi problem do layer ro ko adu warmer se on tok to da magi fog to ma ko ina dum reduce dum to on pe yare adu ni features ano da ko gi ta Yodha 2.0 ko gi nga sagi mamagi previous version da yaw do me am do adu me am du ni price ki matak no mulak se ge sigi Yodha 2.0 se ex showroom price ko gi Imphal da MGT Motors ki showroom da 10,33,000 ne ka lai se adu on road price this the insurance your kini road tax your kini ko aduna 11 omuk ki sang de lak pe adu exact
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯟ ꯔꯣꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯇꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯍꯥꯞꯆꯔꯛꯀꯦ ꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯍꯥꯞꯆꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯩꯗ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯨ ꯂꯩꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ MGT ꯃꯣꯇꯣꯔꯁꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯇꯥ ꯃꯣꯇꯣꯔꯁꯀꯤ ꯂꯣꯟ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕꯅꯤ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯈꯪꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯅꯝꯕꯔ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯗꯤꯇꯦꯜꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯆꯥꯟꯅꯒꯗꯕ EMI ꯗꯥꯎꯟ ꯄꯦꯃꯦꯟ ꯀꯌꯥ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯈꯣꯠꯀ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯐꯖꯅ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯤꯔꯣ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯗꯕꯅꯤꯀꯣ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯦꯁ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯀꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯌꯦꯡꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯒꯤ MGT ꯃꯣꯇꯣꯔꯁꯀꯤ ꯁꯣꯔꯨꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯉꯥꯏꯄ꯭ꯔꯧꯗꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩ ꯅꯝꯕꯔ ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯍꯥꯞꯆꯔꯝꯒꯦ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟ ꯄꯥꯕꯤꯕ ꯀꯥꯎꯕꯤꯒꯅꯨ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟꯗꯅꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯍꯥꯞꯆꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯤꯀꯣ ꯁꯣꯔꯨꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯅꯝꯕꯔ ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯏꯔꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯒꯥꯔꯤ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯕꯥꯏ ꯕꯥꯏ